A danas govorimo o patrijarhu Pavlu jer se nalazimo u danima patrijarha Pavla od 11. septembra, 100-godišnjice njegovog rođenja, od usukovanja, do 15. novembra, kada je 15-godišnjica njegovog upokojenja. A između ta dva granična datuma, još dva postoje ključna u njegovom životu. 22. septembra 57. godine on je hirotonisan u Beogradu u čin episkopa, a 13. oktobra ustoličen u Prizrenu carskome za episkopa Raško-Prizrenskog. Ako bi ikoga mogli da odaberemo, ko bi bio blizanac njemu po svemu, to je Isidora Sekulić. A ovaj svet, za one koji imaju, to bi rekao Hristos u Evanđelju, duhovne oči da vide i uši da čuju, prepun je znakova i čudesa, simbola i signala, kako bi rekao sveti vladika Nikolaj. Evo na početku ove emisije, samo što si ti bila zaustila da kreneš sa emisijom, zazvonio je telefon i dobili smo vest da je Pećanka, tvoja majka, Olivera, promenila sveto. I koristim priliku da samo dve reči saučešća kaže. Hristos vaskrsle i vaistinu vaskrsle. I to mora biti i postati jedina reč, jedinstvena saučešća. Sve druge reči su zveket, prazni, zvon, metala, šum vetra u lišću. Dve reči koje smišljavaju sve su Hristos vaskrse i vaistinu vaskrse. Hristos vaskrse, sestro naša i majko Olivera. Sada, dok mi ovdje sedimo, to je bilo pre par minuta, već je u naručju onoga koji je ceo svoj život posvetio Kosovu. Patrijarh Pavle je sada sa svojom Pećankom. Najprije je bio episkop Kosovski, a posle kao patrijarh. Pećka patrijaršija je njegov stavropigijalni manastir. Tu se on ustoličio kao patrijarh. I evo danas se Olivera ustoličila sa njim u Carstvu nebeskom, jer sam siguran da naš duhovni otac, koga srpski narod nikada nije to nikoga tako voleo i poštovao, još za života kao njega. I ako neko traži čuda, a prepun je život patrijarha Pavla toga, evo jednoga, a u emisiji smo govorili da ćemo pomenuti čuda. Svetac Božji nam je podario na početku emisije još jedno. Šta reći? Dakle, s jedne strane tuga, jer otišla je majka, s druge strane, kao što uvek biva, krsto vaskrsna radost. Znam šta je taj bol i za majkom i za ocem, još dublji bol znam šta je sa detetom, ali rekoh, samo ove dve reči, Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse, mogu da leče sve. I nema smrti. Bog je rekao, ja sam Bog živih, u Bogu su svi živi i nema mrtvih. I mnogi, pa čak i Lovćenski tajnovidac je pogrešno u Lučim mikrokozmi rekao vaskrsenje smrt se pobedio. Ne. Mi u Vaskršnjem troparu pevamo smrću smrt je pobedio. Bog je umro da bi onim što on nije stvorio, smrću svojom, što su ljudi grehom stvorili, kao kopljem, probao i porazio smrt. Ona je poražena. Nema granica između
ovoga života ovde i života u Bogu na nebu. I ovaj život ovde je cilj da živimo u Bogu. Onaj ko nam je najviše to pokazao jeste upravo patrijarh Pavle Pećki, arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački, patrijarh Srpski, a pre toga episkop Raško-Prizrenski. I evo na početku emisije da nikakvo drugo čudo nema u svome životu, dogodilo se ovoga trenutka ovde. I mi smo sada ovde u tajni Božjih čudesa. Prosto u jednom blagoslovenom prostoru. Ivandrić je rekao da smo mi u stvari svi mrtvi, samo se po redu sahranjujemo. Ali telom samo. Duša je živa. Čovek je život i živo biće. Smrt je došla kao kazna. Evo, Olivera je stresla sa sebe tu krljušt tela i njena duša kao golubica se vinula u zagrljaj svome mužu, svojim precima i naravno svome voljenom patrijarhu, kome, evo, ovoga trena njena ćerka priprema jedan predivni venac, da iznova podsjetimo ovaj narod, da tu veliku ljubav njegovu prema nama, patrijarha Pavla, on se žrtvovao bez ostatka za svoj narod. A to svi znamo kako. I srpski narod pokazao nikada niti je bilo, niti će biti, da ikoga srpski narod tako isprati kao što je njega ispratio novembra, polovinom 2009. godine. To je nešto što je ostalo urezano, nezapamćeno, kao najveličanstveniji spomenik koji se izvija sa zemlje do neba. Trijumf vrline, što Apsolutno. je izgovorio Dobrica Ćosić. Toga dana zrnce dobrote u svakom čoveku, pa i onim grešnima, mnogo je zasijalo. Dogodilo se tada nešto u što niko nije mogao da veruje. Da jedan narod, znamo kakvi smo. Drugo, narod podeljen po svim šavovima. Od Partizana i Crvene zvezde do partijskih podela, do borbe, do krvi. Koja je boja najlepša, koje je drvo, odnosno plod sa drveta najslađi, do najsitnijih detalja, našao je konsenzus samo u jednom čoveku, patrijarhu Pavlu. Tih dana, ta 4 dana, od 15. kad se on upokojio do 19. Srbija je bila jedna duša i jedno telo. Od Slavije do Saborne crkve red, tišina, mir, nikoga niko nije gurnuo, svake drugoga propuštao ispred sebe, čekao sa strpljenjem da dođe da celiva njegovu ruku. A tek na dan sahrane, ja sam mogao da priđem Vračaru, ja sam bio na bulevaru Oslobođenja, kad je naišao automobil sa njegovim moštima, slobodno kažem, svetiteljskim. Jedno do drugog po troje je bilo ovako gore uz bulevar. Kako je nailazio automobil kao kosom, kad se kosi trava, ljudi su padali. Spontano, ja sam bio tu, neplanirano. Kad je on naišao, samo su božanski klecnula kolena i mi smo pali na kolena. Pa nije uzalud nazvan svecem koji hoda. Iako nije zvanično proglašen svecem, narod ga je tako osetio i doživao i doživljava. On je svetac i toga su svi svesni. Srpska pravoslavna crkva naravno poštuje kanone, poštuje tradiciju, kako se jedan svetac kanonizuje i to je nesumnje, bez ikakve sumnje to će biti. Ali sve vladike, svi svešteni, sam narod znaju da je on sveti Boži čovek, baš tako, svetac koji hoda, živi svetac još za života. I mu su episkopi ljubili ruke, iako je on primus inter pares, prvi među jednakima. Moj vladika Lavrentije, koji je maltene po episkopskom stažu blizak njemu, uvek se saginjao i poklus sa metanijom i ljubio mu ruku. Ja sam ga pitao,
Jeste li ljubili ruku u patrijarhu Germanu? Nisam. A što ljubite patrijarhu Pavla? To je spontano oče ljubav. Ja nisam svestan što to i kako radi. Hodajuće evanđelje, takođe. On je hodajuće evanđelje, hodajuća Biblija. On je bio čovek koji je slobodno za sebe mogao da kaže ne živim više ja, nego živi u meni Hristos. I proviđenje je odredilo da upravo nosi ime onoga koji je izgovorio tu reč, svetog apostola Pavla. On je bio i telom i duhom sličan apostolu Pavlu. Ja sam ga prvi put u životu video 1967. godine. Pre, znači, 60 godina. Došao je u manastir Krku. Ja sam navikao, moj vladika on je bio gorostas i duhom i telom. On je došao onako umanjen telom, ali iz njega je zračilo sunce. Bio je vladika Stefan tada, isto veliki episkop Potonji Žički. Ali on je bio potpuno drugačiji od svih. Njegov hod, njegov pogled, njegovo služenje liturgije, njegove reči, sve je bilo osobeno i drugačije. Pitaćete me kako? Pa evo kako. To je bilo nešto, on je najneobičniji običan čovek. Običnost njegova bila je ta magija, ta harizma koja je plenila i osvajala sve. Za Hrista govore da je bio takav. I čini mi se, kada sam imao prilike da 15 godina, svake godine od 75. do 80. do 90. boravim sa mojim vladikom Jovanom u 89. u manastiru Blagoveštenju u Banji. Meni se činilo, kad je razgovarao sa mnom, da je imao drugačiji izraz lica. Kada je razgovarao sa vladikom Jovanom, da je dobio potpuno novi izraz. Kada je razgovarao sa bakom Danicom, neka koja se tu lečila, on je dobio novi lik. Kao iz one priče o Hristu, kada je car Ananije poslao svoga slikara da mu naslika Hrista. Ovaj je to pokušavao stalno na platnu. On je rekao, vratio se, rekao ne mogu. Što? Kaže, on je taman ja počnem da slikam, on je uvek dobijao novi izraz lica i novi lik. Zašto? Zato što je bio sve čovek. On je ličio na svakog čoveka. Patrijarh Pavle je ličio na svakoga od nas. I ako smijem da kažem, poistovećivao se sa svakim od nas. Trudio se da ponese breme svakoga od nas, nevolju svakoga od nas, da podnese iskušenja, da ih uzme na sebe od svakoga od nas i moglo bi da se kaže, kao i za Hrista, od bolesti naše uze i nemoći naše ponese. Evo, sad je odneo i dušu njegove Olivere. Sinoć sam gledao tvoju emisiju sa njim, koja je snimljena pre 30 godina skoro. 18. aprila 1996. godine. I on je već bio tada, onako što bi se reklo, još u punoj snazi. Već 10 godina kasnije u Agapama, i to sam gledao sinoć, prosto da se pripremim duhovno za ovo. Sa Gajšekom je već se osjećala starost. To je bilo već 4 godine uči njegovog odlaska, ali kod tebe je bio još to bi se reklo, ono u punoj snazi, njegove reči, njegove poruke, sve je bilo čudesno. Posebno priča o Otu Weiningeru, jer je to posebno dotaklo mnoge, nisu znali da se on bavio tim muško-ženskim odnosima i Otom Weiningerom specijalno. I razne druge teme, naravno, o braku, porodici. Da, rekao je tu, nema razlike. I Gospod Hristos je rekao, nema više Grka ni Jevrejina, roba ni gospodara, niti roda muškoga i ženskoga. Ono što se ljudi dele, što bi rekao Dostojevski, da je to pogrešna podela. Čovek je čovek. Da li je muško, žensko, to nema veze. On je čak to objasnio, da 4/5 kod muškarca je muška priroda, a 1/5 je ženska i obrnuto. I kad dođe do tog poremećaja, namernoga ili
iz egzibicionizma, sasvim svejedno. Onda dobijamo ovo što dobijamo danas, ovu stramputicu, ovaj haos koji se događa u Evropi, nažalost. Ali Svetac Božji je znao, on se ozbiljno bavio i medicinom i naukom o čoveku, i duhovno i telesno. On je maštao da bude sveštenik i lekar. I završio je 2 godine medicine, završio 2 razreda gimnazije ovde da bi upisao medicinu, završio je 2 godine i odlično poznavao medicinu. Da kažem i ovo, on se 40. godine razboleo od tada neizlečive, nepojmljivo neizlečive bolesti, tuberkuloze teške. Kad je skočio na Bujalu Trbušnicu, tu je jedna reka ledena kao led ispod Gučeva, istorijskog, uliva se u Drinu kod Banje Koviljače. Dobio tuberkulozu. Otišao je kod svog prijatelja Julijana u Vujan, planinu tu, da se odvoji od sveta. U manastiru je bio u izolaciji. Njemu su donosili hranu kao gubavcu pred vrata, a kad bi ovi završili bogosluženje, on bi dolazio i stajao na vratima da ne zarazi bratiju. Ali je, hodajući Vujnom planinom, birao bilje, cveće, biljke, lišće, kuvao čajeve, da upotrebi ono što je Bog dao, fizičko, ali molitvom najviše, i Boga izleči, i Ted izrezao taj čuveni krst, izrezbario bujanski. A i kad je rođen, on je rođen krhkog zdravlja. I žio 95. godine. Do 95. da, i rođen je krhkog zdravlja. I odrastao bez roditelja. Znači, planirao da osnuje porodicu, ali upravo iz tih razloga je ostao bez porodice i posvetio se ovome čemu se posvetio. Rekao vladika Nikola je napisanu knjigu Simboli i signali. Carl Gustav Jung, slično tome, napisao je jednu knjigu o sinkronicitetu. Upravo to. Dakle, da mi u pojavama prirodnim uvek možemo čitati znake i Božji rukopis. A kod njega je to ispisano slovima o zemlji od nema. Gledaj, jedno beznačajno selo, nepoznato potpuno, Kućanci u Slavoniji. U jednom ubogom domu od roditelja Stevana i Jane, kao roditelji Svetoga Save imena, rađa se dečak koji će sesti na tron onoga koga su porodili Stefan, Nemanja i Jana, majka, i koji je osnovao taj tron i biti 44. patrijarh Srpske crkve na tronu Svetoga Save. Dalje, onaj koji će postati otac celoga naroda, u 3 godine, dakle on nije zapamtio oca, ostaje bez oca. Dalje, onaj koji će postati poglavar majke jednog naroda, Srpske pravoslavne crkve, besmrtne majke. Majka ga ostavlja kao dete od 3 godine u kolevci. On ostaje bez oca i bez majke. Kao Sveti Jovan Krstitelj. On i liči na Svetog Jovana Krstitelja, među ostalog. Dalje, rođen u Kućancima, gle čuda, najveći beskućnik u istoriji srpskog naroda, bez kuće i kućišta, potucao se ceo život od nemila do nedraga. On nikad nije imao svoga krova, kao Hristos, koji je rekao, ptice nebeske imaju gnezda, zveri poljske svoje jazbine, a sin čoveči nema gde glavu skloniti. Ja sam vidio njegovu keliju u Prizrenu, bio sam vojnik u Prizrenu. Vozeni krevet, jedna polica knjiga, tvrdi krevet kao patos. Tako to je preselio u Patrijaršiju ovdje u Beogradu. Nemoj da pomišljamo da je ona lepa zgrada, da je to bio luksuzni dvor njegov, ne. Tu je bila unutra njegova kelija, kao na vrhu Atosa ili Sinaja. I u toj keliji, da ovaj podatak kaže, na razmeđu 2 milenijuma, kad se dočekivala 2000. godina, kad se ulazilo u 3. milenijum, kad je Beograd te noći tresli su se zidovi od glasne muzike, sav Beograd je blještao obasjan svetlošću, nosi sijalica, pokretni, okićeni jelkama i tako dalje. Upravnik Patrijaršijskog dvora pošao je pred polazak kući negde oko 10 sati da pogasi svetlo po Patrijaršiji i pričao mi je
Došao sam da vidim šta deda radi, tako ga je zvao Rakonjac, moj prijatelj. Bila su oškrinuta vrata. U njegovom keliji bila je ugašeno svetlo. Ja sam, kaže, nadvirao se ovako da vidim. On je stajao pored prozora iz moletvenika prema svetlu uličnome čitao molitve. Nije hteo da upali svetlo, da ne troši struju, to bi rekao naš narod. Pravo da ti kažem, meni je to malo bilo čudno. Rekao sam, pa čekaj, jedna sijalica od 30 sveća, kako naš narod u mom selu kaže, dakle, vati, pa šta će ona doprineti da gutaju megavate, znači Beograd? I usudio sam da ga to pitam 2006. godine kad smo se vraćali sa Mišara, sa godišnjice Mišarske bitke, 200-godišnjice. A on mi je smireno odgovorio, oče Ljubo, kada je Neron zapalio Rim, svi su građani ustali, pohitali da gase svoj voljeni grad. A životinje su se razbežale, ptice odletele. Međutim, jedna lasta je neprekidno, znate kako laste piju vodu? One se zalete i kljunu, zahvate vodu na površini vode i tako piju. Ne stoji kao kokoši. Jedna lasta je neprekidno tako zahvatala vodu i kljunu donosila i posipala po gradu. A onda su je ptice rekle, čekaj, pa vidiš ti koliki je plamen koji guta građevine, šta će doneti te tvoje 3 kapi? Ona je rekla, ja ovo radim da učinim ono što je do mene i da se zna na čijoj sam strani. Patrijarh Pavle te noći hteo je da pokaže ono što je govorio, učinimo ono Boga vidio što je do nas. Neka je to malo, neka je najmanje, neka je to kap jedna vode laste koja je zahvatila iz Tibra. Ali to ona može, ona je to učinila i pokazala na čijoj je strani. Patrijarh Pavle je uvek pokazivao, i to sve znao, a narod je to prepoznao, da je na strani Hristovoj i da je to što je rekao Dobrica Ćosić na strani vrline. On je bio sav vrlina, sav satkan od vrlina.